Predstavljamo vam novi luksuzni projekt s površinom od 9000 kvadratnih metara, koji se sastoji od 3 bloka, od kojih su 2 u kombinaciji s jednom infrastrukturom i 181 apartmanom različitih rasporeda. Kompleks se nalazi na jednom od najboljih mjesta u četvrti Avsalar. Avsalar je vrlo popularan među domaćim i stranim turistima zbog hotela koji se nalaze u regiji. To je mali, ali važan turistički grad. Avsalar ima geografski povoljan položaj samo 20 km od središta Alanje i 90 km od zračne luke Antalija. Nalazi se u zaštićenom zaljevu između veličanstvenih planina Toros i poznate plaže Inčekum sa zlatnim pijeskom. Jedna od glavnih prednosti Mostar Residensa je blizina najbolje obale Alanja Inčekum i parka prirode Inčekum. Projekt vam nudi mogućnost mirnog, sigurnog i ugodnog života, kao i atraktivnu investiciju u nekretnine. Na području projekta bit će sva potrebna infrastruktura za ugodan provod. Moći ćete uživati u prekrasnom pogledu iz svakog apartmana, bez obzira na lokaciju. Stanari mogu uživati u bazenima, sportskim terenima, parkovima. Dok vas u unutrašnjosti očekuje spa, mnogi relaksacijski sadržaj, kino, konferencijske sale, te mnoštvo drugog sadržaja. Kontaktirajte nas za više informacija. MM Real Estate, vaš savjetnik za investicije.